Kum Shibenta kejing yai lenti sha kejing dap shis pa asnem jong kabalang Katolik Parish Jawai ha usnem arja arpun riu. La penlong ya ka blood donation camp hang ni ha Jawai Parish Center menta ka sengi thoding ka khat sau tolek jong ni benai nai tung arja arpulai ka balai lam lenti da ka Kerman Foundation rengkat kejing kershan lang jong ka HDFC Bank Jawai branch ka ai jing im na Shillong pat ka Civil Blood Bank Jawai. Hakane ka sengi la yo ban sakhi ya shibon ngot ki samla ki long kme ki long kpa bat ki sister ki balawan shakmat ban ais ngobha ya ka snam ko jongki na ka benta ki tu ki badan kam e ya ka ha ka jing im Hashwa jong kani la penlong ya ka jing lang ka balangkot ha ka por khatwe beje men step ka bala penyai da ima Frederick Sana ibadai i chairman jong ka Parish Pastoral Council Jawai Parish bar hakane ka jing lang ima Kerman Shilla iwei na ki cabinet minister jong ka Sarkar Meghalaya ila long ikongsan harangkat ka jing don lang jong i Archbishop Victor Lingdo i Archbishop jong ka Shillong Archdiocese i Father Ferdinand Dakar i Bishop Balaji jong ka Jawai Diocese i Father Hilarious Lamre i Parish Priest jong ka Jawai Parish i Father Lawrence Rakusnam Paswet i Assistant Parish Priest jong ka Jawai Parish i Kong S. Linshing i Branch Manager jong ka HDFC Bank i Dr. P. Shilla i Badai Pet ya ka Civil Blood Bank Jawai ki Sister Bat Kiwei ki nong syakot sengobha. Hakane ka video ngin yo ya ki katokat ni ki benta bekongsan. Biani hon nak berjalan program. Midon kami kasih, midon kipra, midon ro, kibangsa tu kasih pra. Nak kata iklan begitu kasih, iklan lang dia kasih kamar, ya sedang tu lang war, bagai program yang menjadi ini. Kita di bomba panai Islam. Kanrai halaga jong kajingla ki support ki I receive ki donate naga benda kade ka blood donation ka snap komen man om hamne nidon benda kasni the most handsome character ubriu handsome character handsome Itai ni Honorable Minister Jumi Akti Naklab ni yakundu Kerman the man of sincerity ka judging long ka bapakka na bapakka ka jingjam lut ka jingsore Kerman Foundation, ban ai adalah Kerman, ai adalah tim lembaga dari program donation kan. Jadi kami kena dapat dari dalam hal bagaimana Kerman Foundation kawanlah kapit kami ikutkan dari tuan beri ada di kota. Ibadah di bawah jika tuan beri hari memberikan jawab kepada Kerman Foundation.
Katban kang ay kami ng konti kita sa tati kabang. Kasupa di ko po ay nalahanin ka ng tungi. Hitin ng tinay kata. Ilito na dahil kay HDFC Bank. Yakasnam, tamang kasupa di ko po ay kami tungi. Di ba kata ng Diyos, magtulungan ka na ay. Dahil ibu mo ang Diyos ang inyong kiri. Hindi tayo papalang, hindi tayo papalang. Muntan ko, idakan nila, itas ditirin nila, ibalang nila, ibapis nila, baru kaya tayo ni kalabutan na kacang-kacang. Actually, HDFC Bank is associated with various CSR or CSR activities. The blood donation is among of that CSR. The bank has been doing these activities since 2007. This not only blood donation, but all activities, different activities, but this is the main we are doing for the blood bank. So that's why I mentioned for the blood donation bank. So these activities has been doing across universities. We are doing in defense, then we are doing in some colleges, and then we are doing also in some part of corporate, and then to create the awareness of the blood donation to save life. And quality blood, siya motivation, siya ginampang iwalankan ng blood transfusion. Nag-emotion ko, kadali na kachira ko dyan, quality blood donors. And God in you, the day badal mag-isya, ginamlaan na ito. Nawa ko ba ang kawalan? Nagkadaw na nakawalan ng blood kando, pagpunto na nag-blood ng mga kachira donors. So kadyo, hindi kakitang nagkadaw na nakakatad ka, nalagyan ka sa pagpunto. Manapot natin ka sa mostly day iba satu. Baik, mana kasna bajau atau Jisu kena kesnam jangan cimpu lagi. Terkadang Jisu terus kesnam dulu baru pada ban yang mikir ban iba ban sakul kok sakuni. Terkadang kok kesnam nu benar persebenar kena kesnam Jisu. Shwa yang Jisu apel kesnam. Antara yang bersyukur bertung dengan kekerung, berarti Islam cikram mirror. Pasal kuat yang diberi barak, iba dan percaya lagi. Bahaya cuma dari haji ini. Kerana Islam play, play untuk percaya kerana Islam juga lagi. Hal bagi kasih kenal ini membuat Islam ngabati berjuang kerana Chinese Islam mereka kemuat mereka berada di Islam kemuat mereka sekolah mereka tiada yang mereka buat hal yang mengipan Islam apabila Islam mengipan Islam dengan keluarga bangsa Islam dan itu jadi papan Islam mengklik itu sesuatu dari doktor bangsa pada kedua Islam. Respond an children from the game. Local philosophy, I'm saying, Hata, Kitten, Bila, me, but how the program for your particular it really inspired me. Bunsen, patiently, about great Hamcha would be, but till number life, hopefully one day, I will get that power and energy to believe what we give faith in speech, but to be Visual Arjun dan Krishna Bhagwan di Bahadur ko bagi kesel idol yang jadi sesuatu jadi trian na kulat macam balada don ki kulat dengan jona kun jauh dengan Thailand tam posted dengan ko ki balada bentar lah contribute dengan jona kan balada dan Krishna bagi hasil ter coba cincin cobi. Nak kata kau, ada hari kita cobi dan bensin sejauh baru
Nadu Idonors, Doctor, Medical Team, Government Formation, HPMC Bank, IGN, Archbishop, Bishop-elect, Kelindo, the sisters, the minister Jogi, Padiapipa. Dan ikan ke Gubernur Jogi Archbishop Jogi Victor Lindo, baru bangsa Islam bersamaan bahag. Bagi baru melawan mentah ini dan jingkerku Jogi ini Kirimiam Jogi baru nin sapu sapi. Wan yai ban ngaku try Hagamit badum batsi pernai Wan yai hajan jonga Kti jonga tu bat baktin yanga Lem ti jonga kajngai kaboru kaduna Yami ngakot kerpat hampa ngayo jingklai Wan yai bat ngaku try Hagamit badum batsi pernai Wan yai hajan jonga Kti jonga tu bat baktin yanga Ki mau chân thốt kieng kum ta teng teng nga ur Henry mi don hajan ban rap haba nga tron Wan yai bat ngaku try Hagamit badum batsi pernai Wan yai hajan jonga Kti jonga tu bat baktin yanga Kung bayaka eryong sendan ni penjajai Kung jo ya jing penshoy ki bakar nyom yanga Wan yai bat ngaku try Hagamit badum batsi pernai Wan yai hajan jonga Kti jonga tu bat